Riperile hi tlhela hi amukela nakambe eka ngula ya vutivi. Nongonoko wa namuntlha hi mi haxela wona thwi. Vito ra mina ni Khazamula Ngobeni. Madyambu lawa ha yisa emahlweni hi langutisa mahungu ya nhlawulo. Xivutiso i ku xana mfumo wa nhlengelo wa mavandla tipolitiki wu ta swi kota ku phalala eka mintlhontlho ya maAfrika-Dzonga ke? Namuntlha vandla ra ANC ri tivise leswaku ri bumabumela ku va Afrika-Dzonga ri fambisa hi mfumo wa nhlengelo wa mavandla tipolitiki. Kasi ku hi pfuna ku langutisa mhaka leyi estudio hi na vativi va tipolitiki ku nga nkulukumba Magic Nkwashu xikan'we na Dokodela Levi Ndou. Riperile ni ku mi amukela eka ngula ya vutivi. Inkomo Ngobeni ni ku perisa ni le ka vahlaleri. A hi langutiseni vandla ra ANC va bumabumela ku va Afrika-Dzonga ri fuma kumbe ku fambisa hi mavandla nyingi eka nhlengelo. I mfumo wa njhani lowani? Hi ta tsundzuka Ngobeni ku hi 1994 loko hi nghena ka xidemokirasi i mfumo lowa wu ri kona lani mavandla hi lama nga le henhla ma tirhisanaka. Ha tsundzuka ku hi vone nkulukumba Mandela a ri ni vaseketeri ku nga nkulukumba de Klerk va ri vice president xikan'we na Thabo Mbeki va ri vice president. So i ku va mavandla ya tirhisana mi kuma ku ni tiministara ku ta hlawuriwa eka mavandla lama ya tirhisanaka. So hi leswi va lavaka ku swi ringeta eka nkarhi wa sweswi leswi endzhaku nhlawulo lowu lani ku nga tikomba ku vandla ra ANC a ri ku tikombangi ri kota ku va ri kuma tinomboro leti a ri ti lavile ku nga 2/3 majority. Sweswo leswi ku le ku vulavurisaniweni ni mavandla yo hambanahambana handle ka ra MK leri ri nga laviki ku titshuneta. Hikokwalaho ka yini Mr Nkwashu hi tlhelela endzhaku hi ku loko mo tsundzuka kahle swi tikomba nga ku tifumele rero a ri kotanga ku ololoxa swiphiqo leswi Afrika-Dzonga ri nga na swona. I ntiyiso hi ta tsundzuka hambi ku ri va EFF nkulukumba Malema yi kombise ku a nge tsakeli ku va ka government of national unity. ANC ri tikuma ri ri ka crossroads hi ku ni tinxaka tinharhu ta mafumelo leti ri faneleke ri languta ka tona. Hi yo government of national unity ku na grand coalition ku ni mhaka ya ku va languta mhaka ya ku va vulavurisana na minority parties. So swi le ku va tikeleni lero eku va kota ku va huma eka xiphiqo lexi va nga ri le ka xona va fanele va vona government of national unity. Ku ni loko mo vona va avanile within ANC va ko lava va nge a ku fambisaniwe na DA, van'wana va ra ku fambisaniwe ni mavandla yo fana na EFF na va MK lava va fambaku va nga na ti-principle leti ti fanaka. Dr. Ndou, mi vona onge i yini xi endlaka ku vandla ra ANC ri vona swi antswa hi tlhelela aka mafumelo lama ma nga tshama ma ringetiwa hi nkarhi wa khale ka President Mandela? Swi tele swinene. Xa ku sungula xa ku ri vandla ra ANC a ri kumanga 50+1 ya majority. Se loko va na 41% swi ta lava ku ri va tirhisana na ti-political parties tin'wanyana. Mara loko va languta political ideological spectrum ina left ina right. Se ANC i fanele ku ri i choose kumbe i teka rivoko reri ra right kumbe rivoko ra left. Mara loko va languta ti numbers a ti pfumeli. Se va na ti-option to tala. Option ya ku sungula yo leyi ya ti-coalition. Mara apparently endla ku ri ku va na ku ngangisana a va twani kahle. Van'wanyani va lava ku ri va endla coalition na DA va endlela stability. Van'wanyani va ku hey swi nge tirhi swa DA loko va languta ti-policy ta vona. Se apparently loko va sungula ku vulavula hi GNU va langute ku ri
ku ta va na stability na ku tirhisana Afrika-Dzonga. Swi endliswa hi ku ri each political party i ta va i ri kona mfumeni, se va ta nyikana ti-position ene swi ta endla ku ri vanhu lava va tirha kahle. Mara na yona JNU leyiwani i lava ku ri vanhu va twana va swi kota ku tirhisana for the next 5 years, because if vanhu lava va nga swi koti ku tirhisana, the very same stability va lavula hi yona i nge vi kona. Dr. Nkwashu, Dr. Ndou, wa i yini xi nga ta endla ku va kota ku tirhisana aka ku loko mo langutisa aka maendlelo ya vona nkarhi lowu hinkwawo va tshama va ri kun'wayaneni. Loko mo langutisa aka timasipala va kokelana, mi langutisa na le palamende va tirhisani kahle, van'wani vo kokiwa kunene va huma. Mbona onge i yini xi nga ta endla ku aka sweswiwani va kota ku tirhisana kahle? Loko hi languta a timasipala ta hina, specifically ti-metro hi ti-coalition, and loko vanhu lava va tshama a timasipaleni a va sa languta vanhu, va langute vona ku ri un'wana u ta kuma yini, un'wana a nge kumi yini. Se sweswi swi humelaka a timasipaleni should be a lesson ya ku ri loko va ya a national government va fanele ku ri va endla njhani. So that could be another option why va vulavula hi government of national unity, hikuva un'wana na un'wana u ta va ana responsibility la mfumoni, and swi ta endla ku ri va ringeta ku tirhisana. But what is very important hi ku ri loko political parties di nga dyondzanga nchumu a ti-metro ta hina, swi ta vula ku ri a yi ya mahlweni hi tlhela ndzhaku. Mr. Nkwashu, a hi langutiseni kahle ku hambana ka coalition la ku nga va ku tirhisana ka mavandla politiki na mfumo lowuwani wa nhlengelo i mavandla manyingi, hi kwihi ku hambana ka kona? Mi ta tsundzuka ku ti-coalition hi leswi swi nga le ku endlekeni ka timasipala sweswo leswi a va ri ku kombisaneni, hi leswi hi swi vonaka ku ri ni drama va Tshwane, Joni, va Nelson Mandela Bay, lani ku ngo cincaniwa nkarhi wun'wana na wun'wana, ku na ti-motion of no confidence leti nga heriki. Lero ku endla ku nga vi na stability. Sweswo leswi ha tsundzuka ku ni bill leyi nga kona leyi va nga le ku ringeteni ku va ni stability, kumbe xana hi leyi yi nga eka timasipala hi leyi nga hundziseriwaku ni le ka national loko vo tshuka va va ni ti-coalition. Hi ku entiyisweni mhaka yikulu hi yeleyo ya ku emavandla swa tika ku va tirhisana. Mi ta twa ni sweswo leswi ku ni ku kokelana loku nga koho, va karhi va ti nyika ti-position. Ha tsundzuka va fana na va PA Gayton Mackenzie i kombisile ku va lava home affairs, loko koka ku nga ri na home affairs leyi va nyikiwaka yona a va yi parliament. Vo fana na EFF va kombisile ku va lava ku Xivambu Floyd a va minister of finance. So mi kuma ku matlhelo hinkwawo va le ku kokelaneni. Va ANC va kombisile ku loko va ta hi ti-demand leti ti nga unreasonable va nge koti ku va pfumelelana. Lero masikunyana lama ya taku hi ku ANC va kombise ku kwala ka va Monday hi nga va hi twa swo karhi, hi ta twa ku va kote ku va fikelelana hi ku already va vulavuleni mavandla hinkwawo so far handle ka lera MK. Dr. Ndou, nhlengelo lowu ya tirhisa ku yini ku fana na leswi Mr. Nkwashu va kha va hlamusela ku mavandla lama onge ma na swikoxo swo hambanahambana, va tirhisa ku yini mi kuma ku na makungu ya mavandla lama a ya fani? Vanhu lava va na ti-policy ta vona leti a va vulavula hi tona ti-manifesto ta vona. Se loko vanhu va famba va ya ku voteni, va vota va tiva ku ri lava va lava yini, va yimelela yini. But what is very important sweswi hi ku ri loko ku fanekele ku ri ku va na mfumo Afrika-Dzonga, swi lava ku ri vanhu lava va swi kota ku ri va tshama hansi va pfumelana, kwa compromise-iwa,
ku endliwa ku ri un'wanyani u fanele ku ri a va flexible a swi kota ku amukela un'wanyani for the purposes of future ya Afrika-Dzonga. Se what is important i ku ri ku ta va na ku change ko tala at the policy positions. Okay. Hi khensi swinene Dr. Ndou mi nga fambeli kule hi yisa emahlweni loko biya emavhengeleni. Hi tlhela hi amukela nakambe eka Ngula ya Vutivi laha madyambu ya namuntlha hi langutisaka minkanerisano ya mavandla politiki ya ku simeka mfumo wa nhlengelo wa mavandlanyingi. Hi tlhela hi amukela nakambe. A hi langutiseni vandla ra MK ri ta va ri nga ri aku yeni a palamende ku fikela loko xiphiqo xa ku hlava ka vote xi tlhela xi langutisiwa nakambe. Mi vona onge mfumo lowu wa nhlengelo wu ta va wu hetisekini vandla leri kulukumba ra vunharhu la tikweni ri nga ri kona. Hi nga sungula hi N'wemese Nkhwasha. Ko laveka 133 wa ti-MPs eku va palamende yi tshama lero a swi nge vi na impact loko 58 wa ti-MPs ta MK ti nga ri kona. Lero nandzu wa MK wu ta ya mahlweni but ntirho wa palamende na wo wu ta va wu karhi wu ya mahlweni. So a swi nge siveli nchumu ku va ku vekiwa president ku ta sungula ku vekiwa xipikara deputy speaker ku va na president and then ni cabinet yi vekiwa, so a swi nge vi na impact ni kantsongo. Dr. Ndou a hi langutiseni swirho leswikulukumba eka vandla ra ANC swi tikomba swi nga tsaki hikuva vandla ra ANC ri tikuma ri karhi ri tirhisana na vandla ra DA. Mi nga va mboni ntolo loko mi langutisa Lindiwe Sisulu, mi langutisa Siphiwe Nyanda, mi langutisa vanhu va ku fana na Matthew Siphosa va sola ku va vandla ra ANC ri kumeka ri kusuhi na vandla ra DA lava hlamuselaka ku onge tlhelela andzhaku. A mi voni ku onge mbona onge swi vula yini hinkwaswo leswiwani? Loyu hi nkarhi wa ku ri ti-political parties ti tshama hansi ti vulavula ku ri loko ku yiwa mahlweni ku ta fambiwa njhani. Se ti-political parties hinkwato ti le ku vulavuleni ku negotiate-iwa sweswi hi nkarhi wa kona wa ku ri va vulavula va negotiate. Ni hleketa ku ri it's just unfortunate ku ri vanhu van'wanyana va vulavula outside the formal communication system ya ANC. A ni hleketa swa ku ri vanhu lava va ta famba va ya mithinini ku pfariwa nyango va vulavula va ta na position ya organization and then the right people who must communicate to society va endla swona sweswo. Obviously ku ta va na mihleketo yo hambanahambana. Hi swa ku sungula loko ku va na situation leyiwani ka ANC a va tolovele ku ri va tshama va na majority. Sweswi ku hava majority swi ta lava ku ri va vulavula na munhu un'wana na un'wana. Van'wanyani va ta swi tsakela, van'wanyani va nge swi tsakeli. Mara at the end of the day ku fana ku ri va vulavula na ti-political parties hi ku hambanahambana. Ku na ti-option to tala. Va nga endla grand coalition, va nga vulavula na ti-minority parties kumbe va endla government of national unity. Se vanhu lava va fanele ku ri va famba va tshama hansi va vulavula ku ri what will be the right position. And swilo leswi swi hleketaka i ku ri ti-points leti va na tona vanhu lava va fanele ku ri va famba va convincana as the National Executive Committee loko va huma va hi byela ku ri va pfumele yini. Hi swi tiva na ku ri SACP na yona namuntlha yi endle press conference na yo yi vulavula swa ku ri a yi nge swi tsakeli ku ri ku va na coalition ya ANC na DA. Naswona sweswo a ni hleketa ku ri a swi ta lava ku ri Tripartite Alliance i tshama hansi va twana before va ta vanwini, because loko va endla sweswi
va endla ku ri ku tala anxiety and yi ta va yi nga tivi ku ri exactly organization ya kwini. Mr. Nkwashu, mi vona onge swivilelo kumbe swisolo swa vona swi kongomisiwe ngopfu aka ku pfuna vaaki kumbe ku nga va swivilelo leswi mi kumaka ku swo khumba vo varhangeri ntsena mara aka hi tlhelo ra mphakelo wa vukorhokeri mi kuma ku a swi na ntshikelelo ngopfu? Swi kambirhi swi fambelana ni matimu hi ku ha tiva ku hi vuya kwini tanihi Afrika-Dzonga. Since hi vuya ka xihlawuhlawu ku ni vo tala lava va vonaku vandla ra DA ra ha fambisa xihlawuhlawu. Loko va kombisa ti-ideology, for instance loko mi languta DA va kombise mhaka ya affirmative action na BEE ku a hi leswi va fambaka na swona. Hala tlhelo ANC i swilo leswi va fambaka na swona ku va lunghisa ti-past imbalances. Then loko va nga lavi ku tirhisana na vandla ra DA swi tsandza kwihi ku va mavandla vantima ntsena ya hlangana ya vumba mfumo? Hi swona leswi swi endlaku ku va nga tivi ku va fanele va teka etlhelo rini ka ti-coalition leti va karhi va ti hlaya Dr. Ndu. Hi swona leswi swi kombisaka ku ingaku moya wu hungela ngopfu ka government of national unity hi ku yoho yi ta kota ku va yi pfala hinkwaswo swo fana ni sweswo swa ku va ti-ideology ti nga fani. For instance yin'wana ya ku fambelana na international, ANC i pro-Palestine and then DA i pro-Israel. So hi swin'wana leswi swi kombisaka ku mavandla a ya hlangani hi ti-ideology, kambe loko ku langutiwa ka mhaka ya vukorhokeri ku va ku korhokeriwa vanhu, mhaka ya GNU yi tikomba yi ri yoho leyi yi nga kotaka ku va yi va hlanganisa. Hi ku ka GNU va kota ku va va vulavurisana va kombisana hi ku va ta va allocatanile ni ti-department ti-ministry hi ku hambanahambana ka toho, so ku ta va ku ri ni ndlela ya ku va vulavurisana handle ka ku va ta hi mavandla ya vona. Okay, inkomo mi nga fambeli kule hi yisa emahlweni endzhaku ka mavhengele. Inkomo. Hi tlhela hi amukela nakambe eka ngula ya vutivi. Dr. Ndu, mfumo lowuwani wa nhlengelo wu ya antswisa njhani mphakelo wa vukorhokeri eka vaaki? Swi ta dependa ku ri politicians ta hina ti lava ku endla yini ku ri vaaki kumbe ordinary citizens va swi kota ku benefita. Sweswi lavekaka ku ri xa ku sungula i ku ri loko va pfumelana va endla ku ri vanhu va swi tiva ku ri vanhu lava va pfumelani ene va pfumelana yini. Number 2, va fanele ku ri va endla ku ri ku va na ti-programs na hina hi ti tiva swa ku ri vanhu lava va pfumelana ku ri va ta swi kona ku endla leswi na leswi na leswi na leswi hi swi tiva. Number 3, futhi hi swi tiva swa ku ri vanhu lava va na commitment ya ku endla ku ri ku va na stability and proper governance. Vanhu lava if va nga swi kotanga ku dyondza from ti-metro ta hina swi ta vula ku ri we could be going to a very very bad situation. Mara swi lava ku ri vanhu lava va tshama hansi va wisa mihleketo va hleketa ku ri Afrika-Dzonga i fanele ku ri ya mahlweni. Sweswo swi ta endla ku ri vanhu lava va swi kota ku tirha ene va tirhela hina. Mr. Nkwashu, laha hi kongomeke ko mbona hi kongomi atikweni ra kanana kumbe ka ha fana ni le ndzhaku laha hi huma kona? Swi ta dependa eka ku ti-coalition leti kumbe mfumo wa nhlengelo wu ta va wa njhani. Hi ku
swiphiqo leswi swi nga langutana ni tiko ra Afrika-Dzonga swi hlayile already ku ni ti-indication ta ku loko ANC yo ka yi nga fambi na DA vavekisi va ta tikuma va nga ha ri kona la tikweni loko ANC yo famba ni ti-party leti nga le ka left va EFF na va MK so swa ha ta tikanyana swi nge olovi swi lava ku mavandla ya kota ku va ya tiyiselana ya tirhisana ku va ku kota ku va vanhu ku rhula ni vukorhokeri. Hi komisa Mr Nkwasha mbona onge mavandla lama ma ta swi kota ku fikelela ntwanano hi 14 wa masiku la nga kona hi ku ya nawu? Leswi se va nga sungula va ANC se va nga vulavula na woho hi ku mi tsundzuka ku ANC va ha ri ni tinomboro to tala va ta swi kota within these 14 days. Va ta swi kota hi 14 days Dr Ndu? Swi ta humelela sweswo va ta swi kota ku va mali ya ku ya ti-election tin'wanyana. Okay. Inkomo ikhensini swinene hi fike emakumu ka nongonoko loko mi ri na mahungu mi nga hi tsalela hi email eka ngula@sabc.co.za Facebook na X hi kumeka hi Ngula ya Vutivi. Riperini.